Rainbow Mizo channel clear to te chubai ule voin hi March nithum ania khovel mun rang ranga Firfiak ten poi an khoina sahle maya Nizan Khan Al Jazeera chuan an pondanin nimin lama khan Eastern Afghanistan khothlang lampanga news agency reporter ten bay an to kaniti an puanga kan khovel hi arwal muang lovin Thisen chuanain muntin mai alua Afghan khopui pakhat Jalalabad Firfiak ten news reporter mai chia hlir mai le ngal chu an hnathawna mun an stationa na thataka an thozo nuwa an holam hi kein an kallai chu silai monga bei an niti an puanga Afghana local broadcaster Enikas TV station an hnathokte an ni in soi ani hetia an station na an thok zo an holam hi silai nen bein an kapa heng reporter me pathum te hi an kaphlum vek ani tualchara kea an kallai ka ani wangin kalkonga hian thisen aluang na sahle bok niin he TV station director Zalmai Latifi chuan asoi bok ani silai kengte hian mun ni atangin an beinin soi ania nathok zo an holam ani wangin Afghan huna tlailam ani melbok ani heng reporter te hi mibik takmai ania graduate an zo hian kumsom pariat le kumsom ni Mizo an lani hlom ani hetianga reporter te misualin an beinalama hian midang silai muin akafu in hliam mi pahnih dang anom boka an din mun hi chiang takin soi thei alani lawa an hliam hi khoilai nge tile an din munte puanzar halani lo ani tin he poi khoina hian eng group main anti ani thu an lapuang lo boka ma se Firfiak bol rang rang te hian anti angin lapuang lo ma sela Nangarhar police chief Jamugul Hemat chuan khathil athlen nu khan big bautuma tlanchia mi pakhat an manti apuanga an miman hian an thilti aniti apuanga ama hi Taliban mi aniti statement a hian an jiaklang bok ani Afghanistan a hian media lam mi ten thina an tok tam to hlea heng zongjong hi Taliban ho tha deuwek ani bok kumin sangni somni pakhat January tha khan Voice of God media editor in chief chu tha aloni to boka ani po hi alo palawa kumsam ni pariat mi chau ani nimina an tha te hi mi puite nundan moile Islam sakho zirtirna dikle midang telaka malsomna nitura an sakhoin a zirtir dante mi puite ma zirtira puangzar thin an in puan ania chu Firfiak ho hian an ngai thailo nin a hriat ani nikum sangni somni December tha khan Jalalabad ta tho hian Enikas a news anchor mai chia pakhat le a driver chu silai keng tu ti hriat lo ten rong takin han lo that to bok ani hemituma that tu te hero hi chu ISIS ho nin puan ania Afghana hian Firfiak ho hi an huang town salea ISIS ho an puna amairo chu ISIS ho hian an tha nia an lapuang chuang lo ani Al Jazeera chuan media lam mi te tana ram hlomber hani tin an puang hiala a chan po tharuk kalta chungkhan media lama nathok tu mi som pangalai Afghana hian tha ani to nin an puanga khovela media lam nathok tu te tana munral trile hlomber ania journalist te thi tamna berram animek ani ISIS sole Taliban te hian an mani chemai lovin heng an mitha then khathi chu
an ma ni ne na in thunjom na nei tual chunga helpol indin te an ti tir thinin soi ania Afghana hian reporter then khat chu an kal dulawa an na tanga ban thangjok po an tam hlenin an soya mase khovelin an din munte a hriat chiana an ram chunga thil thlendan report tur hi chu news agency khrang ten an nei hloma nok an ti deule an ngai mo deuh te chu heng Firfiak le an thopui tual chunga helpol indin te hian an that mi zel mai nin an soya kumkalta sangni somnia Afghan sarkar le Taliban ten an buaina are thaina na inremna an nei nan inbiakna an nei kha kan puang towa khathil athlen nu atang khan hetianga media lam mi te tha hi alluarin an thi pha hnem sau zoka an inbiakna khan inremna a hoi theilowa chumi phuba lakna le Firfiak ho chanchin puangzar hnem piang an thata an manin puangzar ngam lovin media dangten hena an rol ruk po an hriat chua chuan a rol ruk tu te hi an kaphlum mai zel bok ani Afghan sarkar hroi tu te lu a hai hlea sarkar sipai tenen a khat tokin an in kap reng boka Afghan army le civil mi point an boina awang hian an thi pha hnem to hle bok ani heiba ka hian nizan lama Al Jazeera in han puan danin kum enge machen khovelin Syria le Iraq atangin ISIS so hi an chuak to a an ngaya mase an chuak lo ani tin Iraq le Syria heng Firfiak ho lodin chuale na hi an machon mekani ti an puanga ISIS so hi militia Islamic fundamentalist group an nia ISIS tile ISIL tin lam ani thina Islamic State in Iraq and Syria tina ania ISIL ti ani hian Islamic State of Iraq and the Levant ti na ania mase atrong bulam Arabic trong atranga lak ania an mani hian ISIL tin anin lamchang atama mase khovel hian chuan ISIS tin an lamtlang pui ani Iraq le Syria chau hi an minglang mase khovel muntina tuna hian anin zar pharto ani kumsang ni sompalia khan Christian te an that chiama kumsang ni sompruka kirk ho an that lewak boka mei chano pangtam tak an that bok ani tin puan ania tiang hian tuna hian Baghdad khopui chevela tam tak an ron in lartana mi puiten an hlawin an thlabar hlea mi pui hlau hi tlanbo tam tak anom meka Iraq le Syria thaler vela te in Syriamin ISIS so hi anin kula tam tak anoma tuna hian poi khoi turin an ron in lartran ani an punzel danin heng Iraq le Syria te hi an chuasan ngai lawa anin tuai hriama mun biru zoka anoma tuna hian an ron in lan le tran mek zok ania engtika ma chuasan an tum lawa khunglai ram zongjong khu Islamic State Islam sa khobiak na rama siamvek ani ma chuan an thil tum hi an thul don lo niin an puang bok nikum sangni somni chungkhan ni tin mi an thata Iraka hian mi zarukvel an that niin puan ania Syria nikum kumtoblam khan nasatakin an chea ni tin mi zazel thatang vela chorwal thei ani nin Al Jazeera hian an puang bok ani hetiang hian khovel mun hranga ram le ram anin ngirngho na kara Firfiak ho an lo ding chuak le meka lawam tham khopin an lo lian le man towa mi an tha tamdan chu thian khovel chok boile vek thei tur khopin mi then khat chuan an chak thar le to ani an tia Al Jazeera po hian chutiang chuan an puang ani Taliban ho nun ronna rapthlak tak tak kan hrefawa mase ISIS ovin Islamic State siam tuma an han be tak tak khachu rapthlak ti pialam ani athen an kheng beta kodlaya saruakin athen an chaya then khat an hal luma athen an ngong an tanlai te athen an thing thitira an kaphlum lai te kha mu a hriam tak zet ani Taliban ho chetna in rapthlak jok dai ani kha
tuna po hian Syria hian man le ngai sakbaka nitin mihring zavel an that jiang ania an ron channel hle to ani mi an tha te hi an rin dan kal Islam sakho betho si tele sakho dang ho ani deuh veka target big nein mi an that thin ani tin puan ani bok kan soyang khian an target chu an mani hi Sunni Muslim ania Shia Muslim ho chunga kutlak an khelo nin an chanchin an jiaknal ma chuan soi ania a chan chu Sunni Muslim ta hi an sakho le khabua shillok na tamtak ring tu le kalpui firfiak tu ania Muslim ta tana beya thi ta chu nena changtu ani tin an ngaya hei wang hian an thil ti na reng renga an huaisena an sakho minga an malak na chuan ti hre an nei mi lowa thi po an hlau chuang lo Shia Muslim te ero tharum thona dulowa sakho le khabuin azirtir dan chu midang tan mal somna ni turle tharum tholo tura injirtir an ni vethung heng sakho khat ni si rindan in anglo hi ICCN an ngai thailowa an rindan Trump puilo to phot chu an vai ma vek mai ni in an soi ani tuna hian US hian angai venna sa hle ni in Al Jazeera chuan an puanga President Thar Joe Biden chuan ICCO din mundik tak le ado dal tu tur US sipaile UN sipaite din munte zona asiama American sipaite sangni jangavel iraka hian anoma sipai zasari aitlem mate notice Syria anombok nin anchanga UN force lam hi singkhatvel anomek bok baka reserve thonlu ngal mai thaitur thanem tok tak anombok aniti ansoya mase hengte hian andang zawangem hriat anilowa khovel chokboi vek thaitur khopin an chakthar to aniti an hriat tir boka Turkey atangin western lama andu duin an lawlut theidon bok nin an reporta ralthum thatak tak nen hlom takin tuna hian Iraq le Syria te Afghanistan te anin khuarna satwa ama aipo khan an chakto jok mai thainin an soya President Joe Biden hian engtin nge ma alak don asoilowa azona ero chipchiar takin an chang ani ti an puanga hetiang khopa an chakto chung hian US Army omta hi an tlem lutuka an beithut chuan an vain an thi vek lo vek poin dam chuak anom mangin an ringlo ani hetiang hi kan khovel din mun ania a chelam alien mek zela nasatakin Francin ma anla US hian athlo pa beipui athak thoilo chuan khovel tan an hlom hle to nun na tam takin atur le tan mek to bok nikhata Mizo in thana hi rapthlak tak ania tam takin mun himjok panin anin le lo an chuasana Peter putar le no pangthlangin in humhim na zongin anom meka US le UN sipaite omna mun lam an bel nin news agency thren khachuan an puang bok ani ole khati jong kha tuntrumatan chuan kan du tok le phot anga US administration thar hian airstrike anei towa an chanchin hi rainbow Mizo channel a hian in longai changzel don nia voin hun lim taka mangthau turin du sakna nen jinglam chubai kan buk vek acheu